twahiye hano i Butare muri Tunga promotion. Agira inshuti nziza iyanjye yo inkora mutima inyitaho ikama amahirwe. Airtel ndayemera byatari. Hari Wiceceka turi mu buryo bwo gutsindira amarushanwa bita Tunga. Ivuga Airtel murasubiza Tunga. Airtel kuririmwe gatanu. Nigute ushobora gutunga ugatunganyirwa ukoresheje Airtel? Icyambere ni ukugura simukadi ya Airtel amafaranga y'amatimagana. Ugafata telefone ukajya muri SMS ndikoware ukohereza kuri 155. Hamwe na Airtel hari moto muri promotion ya Tunga bari kutugezaho imodoka moto. Igihembo nyamukuru imodoka. My husband Hayimana Shanda. Mana we ndageze samaze kumwera ko munda bebe. Sorry. Kwenda amashimeshi kuri Galva. hamwe na Airtel. Icyo nabwira abakunzi b'ibisumizi bari Huye nababwira ni merci byatari kuba mwaje twari turi kumwe twataramanye. Imana ibahereza amahoro n'umugisha. Turabashimira cyane kuba mwitabiriye kino gitaramo kandi mukomeze mukoreshe service zose za Airtel. Inkora mutima inyitaho ikama Airtel ishaka kundabagiza muri Tunga kugira ngo kine ohereza. Ukuri ntago tuza tugamije kugira ngo abantu babone batanga amafaranga. Icyo tuba tugamije no kugira ngo abantu bamenye uburyo Airtel ikora. Bibutsa yuko turacyafite moto 9 zose ndetse n'imodoka nziza cyane cyane. Hasi imyaka hafi 8 ntaza kwima mu kano gace, so byanshimishije cyane kandi nishimiye cyane. Tungo uri muntu wese Airtel ishaka kundabagiza muri Tunga kugira ngo uko mwayibonye udusha turahari twinshi, ntabwo ntegura udusha ntusanga wongeye, so kugira ngo mwitegure byinshi. N'abantu bazi umuziki nyarwanda n'abahanzi benshi niho bagiye baturuka muri Huye, ku buryo rero cyagenze neza igitaramo. Rubavu murahishiwe.